Oh, kia ora koutou. Hey, today we're going to back up video number 6 with some further examples of how you can answer the question kei te aha koe. Kei te pānui au I te pukapuka. Hey, don't forget, if it's just the one thing, use the word te. But if it's the more than one thing, use the word ngā. Kei te pānui au I ngā pukapuka. Kei te pānui au I te pukapuka. Anei tōku tōkena. Anei ōku tōkena. Kei te whakamau au I ōku tōkena. Kei te whakamau ahau I ōku kamuputu. Kei te āka au I ōku niho. Kia ora. Hey, one last thing. If you want to talk about yourself, use au. But if you want to talk about somebody else, use ia. Kei te mahi ia I āna mahi kāinga. Kei te whakapakari ia I tōna tinana.